Mwaramutse neza, tembera live rero. Uyu munsi twatembereye mu nanasi, ahantu bacuruza inanasi niho twazindukiye. Turabageza ku bicuruzwa bigenda bitandukanye. Ubucuruzi bukorwa saa 8 z'ijoro. Niho twatembereye, murabibona neza, murabibona inanasi kabisa. Inanasi ntabwo zicuruzwa ku manywa, zicuruzwa nijoro. Murebe uyu munsi turaza kubatembereza ahantu henshi hagiye hatandukanye. So rero mukomeze munogerwe na gahunda tembera live. Uyu munsi tugiye kubajyana n'ahantu hitwa kuri Karoti. Turakomeje rero, ubu ni ubucuruzi bwa karoti, ndagira ngo muri kububona ntabwo bwa nijoro. Mukurikirane rwose, mukurikirane. Amafaranga kuyashaka ntabwo biba byoroshye hirya no hino. Murabona ko ubucuruzi buba bukorwa kabisa. Gutura mu mujyi nta gukina. Niba ari nta gukina rero, mwese muze duhiga amafaranga. Abakiryamye tugerageze tugire tubyuke kabisa. Murabona ko ubucuruzi twabajyanye ahantu bacuruza karoti n'inanasi twabiberetse. Turagerageza tubereke bizinesi zimwe na zimwe zigiye zitandukanye hirya no hino mwakora kugira ngo mwiteze imbere. Rero kugeza ubu muri iyi minsi nta kuryama kabisa, nta kuryama. Mubyuke tujye guhiga amafaranga. Murabibona ko ubucuruzi bwa karoti buba buri kujya imbere kabisa. Mubyuke dukore bizinesi rero ntabwo biba byoroshye kubikora, bisaba kwitanga. Umaze kugafata nibwo uryama. Mu gihe utaragafata ugomba kuvunika cyane, nako amategeko abivuga.